Samuel ni na bungli Isboset tha ina huan Saul tapa Isboset in Hebron a Abner asiji azakin akhute ahong hat kia Israel mi te ting apatau hi Saul tapa Isboset in sepai pol heutu ni ani hi khatmin bana ahi a adang min rekap ahi amau Benjamin Swan Birod mi rimun tapate ahiu Birod bel Benjamin nam a simtel a ngai ahi Birod a mi gattayam a ataiwa tuni tanin huaya ateng hi Saul tapa Jonathan in tapa hebai ane hi Jezreel a pan Saul le Jonathan tanchin ana thei in kumnga a upa ahi ama adonu in apom a atai mangpi hi huan hi chi ahong hi a atai tai mang dia akin tatna lam in ahi akisaka ahi ahong baita hi amin amamin Mephiboset ahi Birod mi rimom tapa rekap le bana apaiwa Isboset ina suni satlai tak a lupna a aluplai in akianga aho uhi huit bu la ding hile kilom in sung lama alut wa anaguk nga na nuai taka adot wa huchi in rekap le aunau pa bana atai mang uhi in avalutun alupna dantan a lupna a lumlai avadot wa athatwa alu atanwa alu alawa araba kan tan in zan khwa in apai mang o uhi Isboset lu Hebron a David kianga ahon puawa kumpipa kianga nga in nanghon tha tum namelma Saul tapa Isboset lu hiaya a topan katopa phu Saul le aswante tung a tuni in alak sakta achiwi Davidin Birod mi rimon tapa rekap le aunau pa bana adong a akyangwa topa kamang batna ting a hon tanpa ahin bang in kagen ahi tanchin hoi hon tun a kisep in ngai in Saul asita chi in mi khat in ahon hil lai in ama kamana jiglak a kathat hi huai atanchin hoi hon puak man a kanapia ka hi midik tat ama in sunga ama lupna tungnge a lum miglowin atha u sisan man natungwa kahon phut non sem dia leitung apan alamang ke dia hiya achi hi huchin Davidin tangwalte thu apia amaute athat u ahutte le ahete u atan sakwa Hebron a dil tunga akhai uhi Isboset lubel alawa Hebrona Abner hana avoi uhi